Park prirode Kamaraš je zaštićeno prirodno dobro u ataru Horgoša na teritoriji Kanjiške opštine. Kamaraš obuhvata kompleks vlažnih staništa koji se nalazi na tromeđi Subotičko-Horgoške peščare, lesne terase i aluvijalne ravni Tise, a nadovezuje se na zaštićeno područje Vermeš sa druge strane granice u Mađarskoj. Šta je to što je vredno i što vredi štititi na Kamarašu? Priroda je uvek vredna da se štiti. Mi naležemo sa našim prirodnim parkom prirode na mađarsko zaštićeno područje i preko Vermeša, znači to je područje Vermeš, preko rečice Fojo, idemo preko aluvijalne ravni do reke Tise, a ovde se nalazi dve velike celine koje se naročito paze, to je šuma Kamaraš i imamo Kudeljno jezero i sve se to faktički zove Park prirode Kamaraš. Lokalna samouprava opštine Kanjiža je 2005. godine proglasila Park prirode Kamaraš i on obuhvata područje od 320 hektara zemljišta. Šuma Kamaraš se prostire na 3 hektara, Kudeljno jezero zauzima prostor od oko 60 katastarskih jutara, ali i vredno slatinasto područje. Vodeni režim na ovom potesu inače u znatnoj meri zavisi od hidroloških uslova peščare, s tim da prostor prirodnog dobra obuhvata i deo područja oblasti Potisja. Najvažnije prirodne karakteristike kompleksa vlažnih staništa su određene geografskim položajem, pedološkim i hidrološkim osobinama područja na kojem ostaci prirodne vegetacije pripadaju najugroženijim tipovima vegetacije Panonskog regiona. Ovo park prirode ima dva nivoa zaštite. Imamo drugi stepen i treći stepen. Drugostepeni znači su zaštićene slatinska područja. Mi imamo jedan deo Slatine koji u Evropi se sad veoma ceni i štiti. Imamo jako vrednih biljaka na tom delu platinskog područja, a u samoj šumi Kamaraš imamo, to je mesto gde su se nekada elitni ljudi grada Segedina skupljali i oni su nekada osnovali i tu se nalazi prva željeznička stanica koja se nalazila u ovom području. Imamo kod ove vile, veliki broj vila gde su oni dolazili na odmor. Tu su bili nekada bazen gde su oni vršili, znači preko vikenda skupljali, čitava šuma koja je mnogo bila veća nego sad što je. Ali eto, mi se trudimo da i ovo što imamo zaštitimo i koliko sam uspeo da vidim, znači ovo nam je druga godina kako smo počeli da radimo o tome, uspeli smo da je sačuvamo u onome osnovnom obliku, sad pokušavamo da autohtone vrste zadržimo, da neke stvari očistimo koje to nisu, ali u suštini želimo da sami građani mesta Horgoša i okoline budu zadovoljni sa time. Vidimo u srcu šume i jedan izdašan ateški bunar sa muškom vodom. Da, taj bunar naši ljudi zovu muška voda. Znači, jako veliki broj ljudi dolazi da uzima vodu sa tog bunara. Ja ne kažem da je on baš najbolji kvaliteta vode, pošto ima i u njemu osjeti se miris arsena, ali ljudi su navikli, sa njega koriste vodu i žive po 70-80 godina, taj isti bunar koriste i dan danas velika grupa ljudi dolazi, ne želi da koristi hlorisanu vodu iz vodovoda, nego koristi vodu sa tog muškog bunara.